I was briefed that the person to be eliminated or killed was Senzo Meiwa, and the matter is initiated by Kelly Kumar. Kulesinye setatimende lekusolwa ukuthi sendiwa ngulomunye webasolo eqaleni lekubulawa kwaSenzo Meiwa muzisibiya siveta ukuthi Kelly Khumalo nguye lo wayalela kubulawa kwaMeiwa. People who threaten violence, who threaten mayhem during an election have no place in our democracy. Lovisi lamengameli lithi bonke labafuna kuphatamisa likhetho batalithota lolumandi. That's the thing with winning awards. I think you can either rest on your laurels and not move forward, or you can celebrate it for a day. Umdlali wema Springboks Eben Etzebeth uphumelele inzebe yemdlali lovelele iminyaka lemibili landelana itolo emcimbini wekuklomelisa abadlali. Ikabanga njalo wensimbi esihlanu la SABC asikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati lesikwethulela dona bukhoma sise Auckland Park. Khumbula ke mbukeli ukuthi le Tindzaba tiyatholakala ku YouTube, X, Facebook na ku SABC Plus. Njengoba lamuhla kuqhubekile kuthethwa kwelicala lekungilo lelikhulu lekubulawa kwaSenzo Meiwa, ijaji kulelicala Jaji Ratha Mokgatleng selikhiphe isinqumo ngekusetshenziswa kwebufakazi betatimende tebabekaqala lababili muzisibiya nabongani Ntanzi. Ijaji lithole ukuthi laba lababili amanye baphocelele ukuthi bavumele licala, kanti ke kubuka kabandi lelicala sikhulumisana nabongani Matsane longummeli. Asikubingelele Matsane sikwamukele Tindzaba teSiswati. Ngiyakubingelela sesitora, ngiyakubingelela nababukeli emakhaya. Matsane naku ke kuyavela ligama la lo libeka imvombi yaSenzo Kelly Khumalo estatementeni sebabekaqala uyabanzakanyeka kuleli cala. Ingabe kusho ukuthini lokho? Ingabe naye sengulomunye webasolo? Not yet sesitora. Into le yendeka manje ukuthi since Judge Ratha Mokgatleng avumile ukuthi i-judgment yakhe ba accept lama confessions alabasolwa muzi nabongani, so kusho ukuthi kuyo from kuya phambili semanje sesitowati kahle ukuthi lama confessions yini lawaphethe wona laphakathi, and depending ukuthi naqhubeka ngalama confessions kuphuma yipi evidence obufakazi. Then after maybe the trial, then the NPA and the police they can decide ukuthi kukhona yini labafuna ukuphesua because of lama confessions alabo accused. Matsane njengoba ke leli judge likhiphile le statement, ingabe kusho ukuthini lokho? Ingabe sinamuphi imthelela lelicala? Umthelela waso ukukhombisa ukuthi lokwanyalo njengoba baba lama confessions aba admitted, sekusho ukuthi sekuqhubeka ngabufakazi lebukhombisa ukuthi lelicala leli kuze libe khona ngibo yini labo basolwa lebaphambi kwenkantolo o akusibo. So lama confessions ayenda umsebenzi webashushisi ubelula manje ngoba naba confessa tukwe tinto lebatibonile lebativile and tibuye futhi tisitwe ngilabanye bofakazi eqeleni njengalo expert wema telephone nalo ma signal, then sokusho ukuthi kuyakhombisa ukuthi kunoba khona buqiniso wo lama confession and the way nalicala liqhubeka ngayo sistory. Njengoba liqhubeka lelicala lekungilo lelikhulu, ingabe likhona yini lithemba lokuthi umndeni waMeiwa utawuthola bulungiswa? Umndeni waMeiwa utawuthola bulungiswa sesi. Why ngisho njalo? Ngoba unangobuka ngalendlela lelicala seliqhubeka ngalo, ngalesivinini lesihamba ngalo, ngalobufakazi futhi lebasuwuvako onke malanga na lapha enkantolo. Ungatitshela nanawe nala uhleli khona ukuthi no la bakaMeiwa bulungiswa batobuva, la bakaMeiwa batowati ukuthi umntwana wabo wabulalelwana and bekuyini sizathu. Ingabe singabona yini kuba nalabanye lababoshako ngemva kwale statement? Yebo sisitora, kungaba khona labanye labatobosha depending ukuthi kulama njoba bengisho ukuthi kulama confession yini lekhona. Uthola ukuthi labanye eziqhubeka lelicala njoba nyalo evidence learning yobi based kulama confessions. Uthola ukuthi lamanye amagama labanye o labanye labadlala ema role ayavela ezibaqhubeka.
then utothola ukuthi labantu labo mhlambe nakuphela yona le trial nabo ngoba they are implicated kuma confessions lebawathethe asenkantolo. Then mhlambe amaphoyisa nana i-NPA then they can decide ukuthi you were involved now kule case although irole yakho beyingaka kodwa sebakucharge. So kuba very interesting wona story from now on iqhubeka kuya phambili. Lo lesikuva lapha kulama confessions toshaqisa nalolokunye batobona ukuthi kuqhubeka kuya phambili ngibobani labanye bebakhona kulokubulawa kwasenzo or lebadlala inzima lethide kulokubulawa kwa Mr Mayor. Matsane njengoba usho ukuthi kutaba interesting ngakubona kwakho ingabe yini lesingayilinzela kembili kulo lelicala? Into letoba interesting story ukuthi manje sesizoba ne chance ukuthi sive i-direct evidence ubufakazi lobuqonzile ngoba ukhumbule since weqalile beku evidence yembuso kodwa for the first time la kulama confessions sekuyosho ukuthi bani nini ngelanga nini sikhatsini kwendeka lokho. So ngiyo le direct evidence ngikhuluma ngayo. So magama abantu bowabita ma role abo bowabita, so at least as babukeli and as bantu lebalana emthethweni sesokhona kubona ukuthi ngiyo le ndlela lecala leloqhubeka ngayo ngibo ubufakazi lobukhona lapho. Matsana sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibongani Matsani ummeli asichazela kabanti nje ngelitsaba ngemva kwekukhipha kwesinqumo kwelijaji ikhipha isinqumo etsabeni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. Nayo ke mbukeli usikubutile ukuthi ngemva kwesinqumo selijaji ingabe wena njengembukeli yini lo ilinzele lelicala kwembili umbono wakho uyalandzela? Ngiyacabanga ukuthi inkantolo mangabe sigculisekile ngofakazi nangawo bonke nje ubufakazi osebuphambi kwayo kumele ngempela kube khona boshwayo ke manje selidonsele bona licala. Mna ndiphelelwe lithemba uba inkundla izawudifumana ubulungiswa ngokubulawa kukaSenzo Meyiwa ngundozandoza lo wetyala. Laba bulala Senzo kungathi bangatholakala bagwetshwe intombi yeminyaka. Hayi ke xa isithi judge iyayamkela la ngxelo la report yababacholwa lo nto ithi etyala liya emaphethelweni ngoku. Ijaji likhombisile ukuthi akekho ama-side noma ama-favor awenzayo, yena uzojaja ngendlela abona ngayo. Kukhulu esazokubona ukuya phambili. Msakaza ikinto esingayilindela kulecala leli basekucacile vele ukuthi akukho ukuya phambili. Banini abantu bakhipha ubufakazi kodwa butholakala. Uhulumeni akenza imizamo iphele lecala. Ngilindele uSisikheli Khumalo ayoziphendulela phaya njengoba omnye wabasolwa eveza igama lakhe. Mina ngisenongabazana ngempela ngoba uma ubuka njena sesisithi isikhathi kakhulu iminyaka liqulwa leli cala kungafika esiphethweni. Umbono ke bembukeli SABC ngeke Tresa kutiphendulela ngawo. Laba ke labafuna kuphathamisa bucotfo belikhetfo lalomnyaka kuleli batalithota lolumandi lona ngumlayeto loveto lovisi lamengameli lokuta ngemva kokuthi kube nekusatshiswa lokukhona lokwavetwa amalunga enhlangano imkhonto wesizwe kepha ke uhulumende akumetfusi lokho njengoba athi amalungiselelo emengemumo kude kuqinisekiswe ukuthi kuba nelikhetfo lolungenatihibe lolucotfo nalo lungathathi lihlangothi. Remove MK on the ballot, remove Zuma on the ballot. There won't be elections in this country. Kunekusatshiswa lokukhona njengoba sekusele tinyanga letimbili nje kuphela ukuthi kuyiwe elukhethweni. For these elections to be free and fair, to have umkhonto wesizwe and Zuma as our choice, we are prepared to lay down on our lives. Uqinisekisa kuthembeka elukhethweni yimvo lebaluleke kakhulu njengoba lelive liyovota ngenyanga yenkhwekhweti. Hulumende uthi angeke nje amelane nalamave ekwesatshiswa lavela kulabo labafuna kubhebhethekisa ludlame. The president has been quite clear on this matter that people who threaten violence, who threaten mayhem during an election have no place in our democracy. We will even call on communities to reject those individuals and parties who are demonstrating their own bankruptcy of ideas
by threatening violence. Kusenjalo lenhlangano iMK iyobukana neANC enkantolo yelukhetho evikini lelitako ngenxa yokusetshenziswa kweligama umkhonto wesizwe. Kanzi hulumende uthi akwehliswe emaphaphu. We have a wonderful history of holding free and fair elections, and in some cases better than some of the countries that the DA has approached. It is important that we say, in the absence of presenting any new tangible ideas to the electorate, please do not cast doubt on the integrity of our electoral system. Kusenjalo ne-IEC itigcekile letiphimiselo. Iqembu le-IFP lithi kuphumelela kwalo ekhethweni lekuvala tikhala eNewcastle enyakatho yaKwaZulu-Natal kutawukhulisa kutinda kulomkhandlu. Letikhala letavuleka kule ward abangakubeka phansi tinzambo kwemakhansela ANC lamathathu. Umkhandlu wesigodi sase-Newcastle ubusa ngekubambisana kwemaqembu laholwa yi-IFP lafaka ekhathi iDA, Team Sugar SA nalamanye amaqembu lamancane. Kanzi kulolunye likhetho lekuvala kwetikhala kumasipala weMshwathi dodane nase Hanover ngaphandle nje kwase Pietermaritzburg iANC ngiyo lethethe lelwadi. Liqembu la-IFP libungata kuphinze liphumelele lunye likhetho lekuvala itikhala kwaZulu-Natal. Solokwana likhetho labohulumende basemakhaya nga-2021 liqembu la-IFP sethethe amawadi lelishumi ku-ANC kulesifundza. Nalobe leqembu lihambele kahle kakhulu kepha kusetawudzinga kusekelwa amaqembu lamancane lekungiwo lashintsha indlela tindlela time ngayo. So njengamanje akukho iqembu esingathi lingakwazi ukuyiphathela wodwa umkhandlu, sengaba ukuxoxisana phakathi kwalamaqembu anezihlalo eziningi uANC neIFP exoxisana nalawa amanye amaqembu asemkhandlwini. Kepha-ke liqembu la-IFP lithi lamaqembu libambisene nawo lokufaka ekhathi iDA, Team Sugar SA, Action SA ne-Freedom Front Plus lanezihlalo ezingamashumi kuleto ezingamashumi kumkhandlu solo ayalisekela. Leli qembu lithi lemphumela yalo kamuva itawuletha kutinda kanzi nekusebenzisana nalamaqembu kwenta ukuthi lisebenzeke kutikhandla. Bekunesimo nje sibi nesikhona nengifisa ukuthoza ukuthi bafunde ukuthi uma usungenile wayikhansela isigqoko noma iskipa sezepolitiki noma ukuthi uqhamuka kiphi inhlangano kumele ubeke eceleni sivuma ukusebenzisana. Bavoti bemphakathi yaseMathateni naseBlauboshi bavete ukuthi bethemba ukuthi lamakhansela bawavotela tawenda ngcono kwethula kwetinsita kuletindzawo. Besishoda ngomgwaqo, sinama-toilet namathuba omsebenzi. Imigwaqo phela nayo ukuthi ingane ethola imisebenzi yonke leyo nto leyo, nokuthi nathi endaweni ihlale kahle engabikho amarodo ngoba namarodo phela inkinga. Ikomishana likhetho izolo likhetho lekuvala itikhala alukabi netigameko. Umholi we-Good Party Patricia de Lille uthi utmisele heha abavoti njengoba tawubethula luhlu lwetethembiso lokuticelela emavoti kusasa eRivonia eJozi. Leli qembu lakwadi kuthola tihlalo letimbili eParliament nga-2019 kanzi lasekelwa kakhulu bantu basentshonalanga Kapa. Linalithembakele ukuthi litawenda ngcono kulolu khetho lolutako. Liqembu iGood Party litawubelethula tinhlelo talo ngemgcibelo tekuthi litawulilungisa njani lelive. Leli qembu lasungulwa nga-2018 kulandzela ukuthi de Lille ashiye phasi isikhundla sakhe ku-DA. I have been deeply encouraged by the response and the support that this message of good has prompted in our country. As I said, I wanted good South Africans, men and women, young and experienced, of all races, to step forward to lead our country. Elutsabeni lwemhlaba leli qembu likholelwa ukuthi lenkinga kumele ibukwe ngalabovu. Kepha libuye lathi kuthathwa kwemhlaba ngaphandle kwemvume kumele kube yimvo yekugcina leyentiwako. We start from the position that public land is for the public good. Public land is not a commodity to be privatized and traded with in government. Its first purpose must be to serve the public good. iGood Party inelithemba lokuthi tinhlelo tayo titawuhambelana netidzingo tetakhamuti takuleli. Buele Tindzaba teSiswati la SABC nasaza ngena ukhethe kahle hlala nathi.
Lingetulu kwemakhulu lamabili tidlu letimoshekile kulandzela sishingishane lesihlasele emasipala wenkomazi newe-Chief Albert Luthuli eMpumalanga. Takhamuti tisole hulumende ngekunganaki ngekushesha laba labathikametekile ikakhulukati enkomazi nalekungiyo lethikamete kakhulu. Sisezaweni yasenkomazi lapho imiphakathi leminyenti iyakhahlabedwa siphepho lesinemandla ngutshela nje imiphakathi lekhahlabetekile East Fupa kanzi kenyalo senzaweni yasembangwane lapho emakhaya cishe langetulu kwa30 nawe aye akhahlabeteka. Ungabuka nje lamva kwami kuyabonakala lonke nje liphahlalo wendlu luhambile kanzi ke kufuna kabantu ngokuthi lemonakalo ungakanani kulekhaya semngela umnumzane welekhaya ngabe ngosinathi Ntuli. Baba Ntuli sikwamukele ingasitshela kabantu ukuthi siyabona kungekuhambile kwendekeni ngalesathu ebusuku. Ngeselusuku sidisilele beqala yani ivula asima ina ivula wafika moya omkhulu salele yaqala egarage yabhidlita khona sasiyavuka siphuma kulomnyango osedaning room somla umnyango lokhi mawulokhi umnyango saphuma saluphumela ngane egarage la ugohloka khona sahamba sathatha ngumu ngabambasisa abantu abamnyama sesingaboni lutho ina ivula kunjalo ngumnumzane Ntuli lana chaza ngesimo lesimehlakalele la enzaweni yasembangwane kanzi keqhubeka ngayo lenzaba simesemukele lokukhulumela masipala wasenkomazi ngumnumzane Ripinga. Mnumzane Ripinga sifike sithombe nje kancane ngaphambi kokuthi singenelana sifole ukuthi ingabe enkomazi yonke nje umonakalo songakanani kodalekile. Sibalo salamakhaya lawo la limele alinyadwa ngilesiphepho lebesihambisana nemvula siya ngokunyuka sesigijima ku185 kwanyalo kulawo lesisawabonile ngoba sisachubeka naloluphenyo sisavakashela nalalamanye ema-villages lapho besingakafiki khona. Kepha ke msakati angisho nje ukuthi kuliqiniso ukuthi lesimo lesibukene naso sibucayi kakhulu sidzinga i-intervention yawo onke ema-stakeholders lokufaka khona phakathi i-national government kanye ne-provincial government. Sibonga kakhulu kunjalo ke mlaleli nobembukeli uyadivelela ayichaza umnumzane Ripinga. Singasho nje ukuthi njengoba yachaza la angu185 emakhaya lalimele kuso sigodi sasenkomazi kanzi ke basengakacedi ukuthi bahambe bahlole ukuthi kuhamba njani. Sitawubila ku studio. Litiko letemsebenzi yesive lithi kusede lokuphathekako mayelana nesakhiwo semaphoyisa iTelkom Towers ePitoli emakhulu ethi-70 takazidlodlo akhishwa kulesakhiwo emavikini lamathathu lengcile njengoba kwathiwa lesakhiwo asikaphephi. Diyoyana natemaphoyisa atende libito lokuthi lesakhiwo silungiswe. Phela amaviki lamathathu kusukela kwakhisha teSiswati kulesakhiwo semaphoyisa iTelkom Towers ngetinhlelo zokuthi silungiswe. Litiko lemisebenzi yesive lithetha nobe lesakhiwo singakaqali ukulungiswa kepha kulungiswa kwaso kubekwe embili. What I can assure you is that Telkom Towers is going to be done in a properly manner where it can be used as offices. Inyonyani solidarity kanye nebahloli belitiko letokuphepha kweteSiswati bavalela amahhovisi njengoba kuthiwa lesakhiwo sikaphephi kwasetshenziswa tigizi letingemakhulu layimfica temarandi kulungisa lesakhiwo eminyakeni lesiphohlongo lengcile. Almost 900 million on a building. You expect to find a properly maintained building and a safe building, but that's not what you find at Telkom Towers. Nendvune yamaphoyisa bhekicela isenalo lehhovisi kulesakhiwo. I won't say that things went wrong. I think that it was a program where while you are trying to fix a building, you allow tenants to occupy part of the building. Swarta kamange wacacisa ukuthi ngumalini imali yahlonyelwa ngilabo basebenta kulungisa lesakhiwo kepha tindlu tangasese betingeke esimeni lesikahle kanye nemali ekunatha bekayindlala. We are a country with a high crime rate, and we need to look after SABC members because they need to protect the citizens of this country. Kusenjalo litiko lemisebenzi yesive lethi hulumende sewunelo hlelo lokulungisa lesakhiwo njengoba nebasiza imali batawusita kanti kukhona letinye takhiwo tahulumende letitawulungiswa kulolu hlelo. Kanzi ke makethe tetimali lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Kutemidlalo badlali bema Springboks bathi bakulungele kubuya kwemidlalo yaleli qembu lesive. Eben Elizabeth lophumelele indzebe yemhlaba naleli qembu lesive emahlandla lamabili uphumelele indondo yokuba ngumdlali weminyaka ihlandla lesibili. Kanzi ke kubaleka kwakhe kuleli qembu lesive kuvakaliswe nabadlali ladlala nabo. Umdlali Eben Elizabeth uphumelele indondo yemdlali weminyaka kanzi nkulu ecenjini lesive. That's the thing with winning awards. I think you can either rest on your laurels and not move forward, or you can celebrate it for a day, or as well in the World Cup we celebrate for a couple of weeks. But then after that, you must realize there's another mountain to climb. Kunokuvisisana kubadlali bema Springboks kanzi Damian Willemsen uthi kulungele kubuya kwemidlalo yeqembu lesive. We don't want to let ourselves down and shoot ourselves in the foot. We want to make sure that we're ready in May and June. That's why it's important for us to go back to our clubs now and perform domestically. Labadlali bema Springboks bathi bakulungele kubuya kwemidlalo emabhokobhoko. Sikubeka lapha ke talamuhla sihlangene futhi ngalesibili enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako. Impela sonto akubekulehle nalephephile.